kawan. Marah berem. Jurak dina lah telak kau lagi. Masa janjina buat nasi saban? Tak bisa maelang ke susana syari. Tahu lagi. Singkok ki butuh bekto, kan kui motor saja. Apa aja? Bah, ini lagi marah jiri ya. Dina lah jurak gara lihat pertama. Saya tak bisa yang skala pun lecur semangat kebuk nasi marari. Cuk pacet jeria si pangare sengko. Keng Dina tak sadar. Cuk sengko senyumai Dina sampai bisa neret Dina keluar dari keris kastuana lakena. Tadak lain. Perak teronga besa Dina. Ben lakena carka lacer pada nabuya deder. Lakar kabudan marari ya si paling ikat roy sengko. Kangkui nampui sakit nate na sengko. Sesapun lah apa ngara minta Dina kalabun pungana ate. Saking pas laju ceng tului Saiful. Marda ida dana sengko sajen ngolap pada na apoy. Kapan tahu cek Dina akabin min Saiful. Sengko aras sakailangan saparo kau dian. Benderi kagaje beendria. Sengko acenci kabe. Cek menengkok tak oleh Dina. Maka sapa apoy tak bisa ngapolong odikna kalaben sampurna. Bahkan sengko acenci. Sapa apoy sengale lo kakangko. Satrosa tak kira nemu bunga. Bah, mak nengen kawan. Allah marah Dina beri kepastian setia. Niser. Cuk sajen sur ke pagi malona Dina kacurang kenaan selebih amput. Tahu ya Kim. Sengkok lah cuburu mameng. Ben satia sengkok lah corak mancing. Betona kasta. Kasta barana. Apa kawan? Kasta? Dem mabuk nasi saban. Bila mararia, Dina pada nepuceng saya buang mun buatna. Kapan lara oma tada, naro okos saya serku. Kim. Sengkok ngerti kakak badan nabak satia. Tapi sengkok butuh bekto. Apa? Sampai Dina saja tidak karena karomuk malo. Buat naria lah laki gerotolang mempolana. Saking akal lah kalian tor pada nasun baca. Kim. Benih marah jiri ya maksudnya sengkok. Sengkok mempolana pacaran ki ya kawan. Saking enja. Mun masalah bebini sengkok ki paham cara maelang yang mata nabila sosa. Bermalepur perak kangkui kabunganna. Iya kabekna. Mun kangko Dina sajen naro pangarep si raja dari engko. Maka sajen kene saja sepak kuliah sengko. Sajen aras sakaja bekas sengko. Maka sajen santak perak ke sengko. Sajen delem loka anate Dina. Maka sajen tengki seneng sengko. Sajen ancor odik Dina. Maka sajen tebel kabungaan seka olengko. Sagala naki pacet lakar Arya si kakarep sengko. Dina ben Saiful oleh saroma keng tak oleh salencak. Apa napole sampai tak pesa mararia. Sajen eka perak. Saking sengak ya. Abok kau tuh tetap sadar. Kacajian nama nosa pakun bodo batesa. Abit otak bahasa kecok. Sapore Kim. Sengkok tak bisa beri bunga ke Dina. Dina la tarema aja naudi ben bejeng apa ngara si bucok ida dan nabokna. Sengko tak bisa narema curun tanah ngabokna.
Bebinik marabek na tak mungkin erekep pun pangistona lalaki. Sabab cek kempang ngataku tuh kalau mesa jajan lalaki lain. Satia buat na bengal nying lah dari laki kan. Beni tak mungkin budi are bekal ala lakon si padu. Saben, sengko aroma masa, cek lalaki lakar andik janji pun saja. Tapi setia sengko apa ngerasa, cek tak sakap dina lalaki kening tekuk janji pun saja. Buduna, sengko tak masuk bebini sila loko tengah lalaki. Bah, Dina. Tak pada dia, Mbak nah. Iya Jana, ragun terlalu celana na, lesoy rama terus, serbet pikiran. Oh, ya Tina. Mun beda ero ma berak lako ekam puli serbek ro. Tahu Rajana, serbet ke sengkok satia bola na sambil isodok tapi licuk ke sengkok kacuran saya salah sabenna. Ya Tina marah sabar. Kan saya penting buat nasatela apeker. Berem masih kalora dari kesalahan saya laju. Benyusun kebecian saya anyar. Iya Jana, kalangkong buat nak ipakun tahu bang abis sengkok. Selain lah pada dengan kuilerek mereng abis sengkok. Iya njak kia Radin. Mun kun polana perak setong kesalahan. Kasengko njak benila juta titong setong ajalan ka angkui abendem kabecian saya pernah elakoni. Apa na boleh sampai no topi pangarap bagus sesiki ilakonana. Iya mun kasengko marajoria. Iya tako bi abak ta capur kia ka kesalahan saya pada. Watabana saya lebih raja. Kan manusia tak bisa nantu aki jalan odik na tibik din. Dina, kasengko, bila kanca ya kanca, tak kira obo. Iya mun kanca seneng, noroa senenga. Sabalike, mun kanca susah, tak kira dina aki pengkari penggatibi ani karumuk kasusaan. Rasa na perak bak natang kanca si kukun ngapolong sengkok, sampai kada lintang susah mararia. Marah Tina, cepat terus area malam lah, mulai yuk. Saya kayak ngocak nakale bunta mengkung film tenaten roh sangkal-sangkolan. Oh di benila cukup tuh tepak terus saya kocak orang bagus. Tapi orang sekelar keluar dari kesalahan nata masuk kia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari ngalamku. Oke. Nyona sapora sebelumnya mas, sebelumnya kalau aja pangki, kalau terus tanya aku lu kesampian. Ba engki dek nyatore
Samampuna kaula aku jawab kalau benar dasar cucu. Mara nikah mas. Sebelumnya sampean mangkat karo menikah, napa pon bungkol niat sampean. Asabab kalau tak tero budi are beda cecera masa lalu sampean, sebisa api hidup tingkak dari pangaraban saja. Mun saya maksud sampean soal bini selamba, kaula bisa mesti aki. Cek ide dene kaula nih kau pun bersih. Sobung cekak nasa kale. Mas kiasa carpet pinggir kalampi. Katin apa? Misalnya, napa saya lakoni Mbak Dina Kak Disa atas dasar ketidaksengajaan. Ben sampai samangken Mbak Dina ki ngarep balina sampean. Saporana. Bini kaula maka ada angko atas dasar kesalahan bini si saben. Tapi paket kaula tak bisa nolong pole. Otak si pun ngaltok diri cilo. Engki, kalau tak pernah ragu kacik-cik katena sampean. Tapi kalau pikir, beremacet saking Mbak Dina saben gak disa. Kuna oleh na jebak orang, saya tak lebur ngabes sampean odik punga ben Mbak Dina. Sebab pikiran kaula. Bebini siapa apa sepun keluar dari kastana lakena. Belum apa alasannya. Tak pantas diberi kesempatan pole. Ben kaula tak terotan. Tak boleh juga kecuklan si laju. Engki, kalau nyon sapora mas. Kau senior sampean kalau ben banyak pertanyaan. Engki dek, kaula paham. Kalau rosak pun tanah sampean mulai gelap. Kaulo cek terona, lalaki saya ngapolong atena kaulo. Cuma lalaki saya kosong. Sayang ke, odikna kaulo ben laki, tandi angken dek budina. Engki dek, engki. Kaula tuka kaki dia. Bila pon sampean yakin, tak sesepit pelekak karena masa lalu na sampean cekak. Ia tore de tenggak inje. Satingkak sebelum na sampean makuli bibir. Atena kaulo pun narema. Engki tinggal mun marah neka. Tinggal kaula terosa. Saking kaula pakun ngantos oloran na narema na sampean. Engki, mana bipon ededena sampean kun perak bede kaulo. Ia tore, bejeun apa-apai, atena kaulo pakun narema, kala ben seneng. Bubak na bak. Mak tega saya membiarkan Pak Saiful pulang dengan kehambaan dan kekosongannya. Oke, Mbak. Corak nih serwa ke Pak Saiful. Saya banget ngarep sampean. Tahu Mbak Suci jera, tak ngerti sekali kakulina balukot henna mata. Seede sare kala bendere kekacucuran seorang lelaki tulus. Mentuala na Mbak Suci, Gil. Lebih paham. Sing kok ben-mbak na kun nak ngabas dari luar ramata. Iya, tapi melihat kenyataan, Mbak Suci corak terlalu mudah wah melepaskan bulan di tangan lepas begitu saja. Aile, hidup ini bukan permainan dadu. Apa saya lakoni satia, budi are saya pekere. Sengko tak tero, odikna sengko, eka polong lalake, seatena ki cekak jeng bejengan nabinina. Maksudnya sampean, Mbak. Pak Saiful tak tulus sudah mencintai sampean. Beni marajiria, buru beri sengko ki nyator musuh jana. Beri,
Saiful nelpon Sengko. Abu lu cak andi niat fokus ke Sengko. Terus jawaban apa nomor rumah? Iya, ini jangan kok tak lacu narema. Tapi tak lacu lagi aja. Tapi buatnya yakin lah Kak Saiful. On ada sar dari jalan odiknya, ben pola tengkana saya tak pernah celah dari pola tengka si coba. Ya, Sengko yakin. Ditambah boleh keterangannya ke datangku. Suci, lakar tepak apa sih Kak Caca botna. Saiful Ria orang baik. Ben mun ada sar kala ben keyakinan. Ben tak salah aja apri buka na pangar Kak Saiful. Iya terus. Gue nak corak baju data saya simpen lah. Para Ria berarti. Tapi bukan sih salah sangka yo. Tempo tak nolongan saya kemasai kemana. Sabu botna, mungkin sempok. Dina mungkin sempok iya. Ya ini tak kira jenang. Apa sih kok membuat nakal-nakal aja. Sebelumnya beda film Tenaten. Sampai saat ya film Tenaten kata orang banyak. Coba kita tak pernah tahu peran apa kan? Sengkok pada aja ke hubungan naboknya. Bonus panadina. Terona roh kok botna bendina bahagia Roni jalannya masing-masing. Iya jenang. Marah apa sih kita cak botna tentang Dina? Dina Satya rengsak pikiran lagi. Satu sisi jero terus boleh Kak Saiful. Tapi sisi lain Dina tak bisa jaat hilai secenariya. Raja malu cakna semua Kak Saiful. Sengko aslina bunga bila engak kama Saiful ala marah Sengko. Tapi mun marah Ria nyamana Sengko ngalap mati ibi. Kelabun apendem anak orang lain. Si kita bekek pangarap. Asli Roki Dina terus boleh enggak sedang mbak. Oh diakluk bunga pole Ben Saiful. Sebagai sesama perempuan, Sengko bisa rasa aki berema kondisinya saat ini. Iya, Sengko ngerti. Pengkalangkong, benar muka tabir Ria. Sebelumnya Sengko ngasih dia kita punya Andrea. Iya tuh. Apa? Kok mengaji kok nolak ya? Mau beraplik pandangan. Iya. Marah solidaritas senyaman. Oh, kita oneng pole mun marakan ika caretana, Mbak. Terlalu alus kah? Sengko lupa kapungan tibi demi pungan orang lain. Lek, benar bakal paham ke apa sedetik keputusan angkok Ria. Demar ya dia tanya. Malah kita dek nyongop sakonjok nailong beleka. Iya paling lah sih ngurusi pangatero nasi tak bisa lihat dengkala pen berburu kena ki air. Bah, kita lonas beria. Sakit Athena. Sela gending ben pesana dina kala ben lakenar. Tahu aku ini. Sambil dah buat nama guru. Pada nanakan ajar masola. Kan pacar. Menorok bunte ibu dia nafsu. Lagar tak nemu tobu. Iya ongku tayo. Berarti masalah nasengko. Ben bek nari ya. Ki bisa sembuh 280 derajat kawan. Si Bima buat nangaut bahasa keren marah guru. Coba ulangi boleh. Sengkok terongi dengan kia. Bah, ini saya kocak bermanfaat kawan. Iya lambe mancing bola nala kota apan. Satya Hakim sudah menjadi orang paling hebat sekampung ini kawan.
Baru tahu. Iya. Ada wajah kan. Tak kalah kopi siapa saya bukit. Tap. Anjak serius kawan. Maksudnya nah, radio kita ambu harus kabangan saya belum. Tak tahu keaslina. Saking corak mengabas muana. Ken lakar lepso. Apa coba muntak mikiri kabret tuh? Sabarana kawan. Sing kok bener dia aja ngalun. Jura adan lah di masjid. Iya kawan. Sing kok teroki ya tetiring bagus. Mulai sapet lah tadi nak kena masalah. Yakin. Mak buruan na. Capu angin sekemah kalian. Malah coba ada anak-anak bulan pondok. Iya njak bener marajori ya kawan. Sing kok tak sengaja pikir kadebuna ke air. Cuma tak bisa ngobrol kasa kepindah kepukusan. Sakone boleh kak bisa pilu. Iya kawan. Sing kok sapena tepak ala labet kaci sabit. Orang soki na soki. Ceja na ceja. Tapi bila lepa lepuka kofuran. Tak setong mobil lekak setoro aki. Apa boleh orang marah babaan, si tandi apa? Pas apa sih yang begitu? Jadi aja usah ceramah nih dia. Iya njak bernegosiasi ceramah kawan. Mumpung ki bulan sawal. Baba entek kak mararia terus yang ngampung agak celepon barena bulan puasa bentelasan. Kan mun tak kelar ala ku kebencian sebenarnya. Minimal cek banyak kesalahan. Apa boleh sampai lah nyala? Kan iya kawan. Iya ongko. Iya yuk boy. Bah, mak nengen kawan. Allah marah dina beri kepastian setia. Niser. Cek sajan sur kepaki malona dina kacurang ganaan selebih ampun. Tahu ya Kim. Sing kok laju buru mameng. Ben satia sing kok laju rak mancing. Betona kasta. Kasta barana. Apa kawan? Kasta. Dum mabuk nasi sapen. Bila mararia. Dina pada nepuceng saya buang mun mbokna. Kapan lara omah tak ada, naro okos saya serku.
Antos lun. Are kaseng kok mak pada nasi kaswaki jorana. Cuk be nari beri na. Tada abola apa-apa. O tahu satia laju amet kajuna manggata. Engki nyona sapora man. Uguna niat nikah pon abit saking kulo buru bengal samangken. Tapi pak na berumah. Engki ngetini man. Meski aku tak 100% yakin dadana leke. Iya jeri ya maksud tesengko. Sekocak ring tuari ya bing. Benne sekunda lepo obenna. Bentua umurra. Tapi pusak kia kan iseranna. Menangali anak bunga. Cek teruna ring tua tak ngamponga. Oleh sampurna kakapi katibi anak. Tapi bila anak susah ya bing. Mesti kaso ring tua singur penga karekungan. Iya jeri ya. Oleh anak tak ikaromo aing mata. Engki man. Saking ani kapan subung silen pole. Beda eka anja kula tak ambuyo je malo. Ben malo nikah sampai aku ndak ipak juga. Iya mon bolana. Tapi sing kok yakin. Cek kadem ria lebih seneng benar ya boden ngetian na. Mulai lambuk lah kar. Orang nggak tak pernah nampek dek gabungan na keluarga na tibi ya. Fokus ya gabunga. Coba ya tak laju buang gak jauh na. Anak apapun anak. Meski anak aku rap baca tengka. Sambil aku lagi tak bisa nopoe aba. Lebih bila atemu ben Kak Saiful man. Mana binorotena ate. Ku lagi ngarep kabeli na Kak Saiful. Tapi bila enggak ka angkona aba. Malo sing lembak. Terus bila lah misalnya bu na bodai jauh na. Apa bu na yakin? Bu na tak bekal itu rok buntik mun apa sih kakak betul bu na dia. Kula lah tak bisa jamin man. Saking paling punten. Kula tak gampang elorok lerek ke tatang ke semereng. Ya mun pola aja na bu na rapi. Tapi ya kayak nggak saya nggak. Cuk masalah ria beni perkara sebungkol ben itangali mata. Sosa ben seneng tak nampek dek kakenengan. Tak bisa yokur kala ben semak ben jauh. Bila gue bisa nerak tenang kepikiran. Engki man. Seteja beburukan na sampean eka sangu amon kaula. Tapi ya enja ayo. Edi masih kayak gini bek na. Dua na sengkok pakon. Manter jadi kia. Bek na temua ben apa sih bisa mah beli bek na benepak na dek kabung masih kateroy. Engki man. Sakalangkong doana. Oh iya, bek na Nora travel apa ngebis? Travel man. Oh. Itu nalah kasa. Angkat kalaben bismillah. Mulai marah manter ngibu alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum Lek Bun. Waalaikumsalam. Tiga hiya. Okey Lek Bun. Padahal aku gelu. Mula apa je nama ngrip je. Okey Lek Bun.
Badan apa kak? Malah sudah dekat. Tahu nalek. Cak raya cekan jana ring lauk sungai. Badan keberatan apa nak kak? Mak. Mun keberatan utang PC tak ada lek. Mun keberatan masalah utang tengkah ke masyarakat. Budak tidak susah ngucap ah. Tika kan pun tahu tibi. Orang kita nak kak, cukup siti pekak na pangarap tika. Mek pola mangkata di na keruak. Itu sare kalabun akaca kajeng bejengan na tibi. Ben arabes rombo, sengalar bet etabi ngadepor. Kasalaan sesap penruah, epatet ticelan sepekus sepekal datang. Engki manteran nalek bun. Meski rasa malo cucu muntang anak lakar sara apa berdasana. Kita berdasar malo sengal tok tak kala beni sangaja. Mungkin tenaga, beni cara geni ko. Bula bakun yakin, cik tak ada cara tanah cenur niko tak ada tiko lari. Tina pon. Sepon kereng mak keker katana. Ben si atas ngantos jelpi na popos. Mun polana bileng ke neko mungkin alakar. Sabab tak sagap pian na kakaluran niko. Bongkasa, laju itu top cuba saterus saga. Tina madda, mantar ki pikiran nadi na acelan saloros ben pangaran nati kasih fokus. Mungkin lek. Keneko arab penabula. Sabab sacok bucu anak-anak tak kira tinaki yang terpelabang dan membula. Kau lo cek terona, lalaki saya ngapolong atena kau lo, cuma lalaki saya kosong. Sayang ke, odikna kau lo ben laki, tandi angken dek budina. Engki dek, engki, kau lo tuka kaki dia. Bila pun nampian yakin, tak sesepit pelekak karena masa lalu na sampian cekak. Ia tore de tenggak inje. Satingkak sebelum na sampean makuli bibir. Atena kolo pun narema. Ki tinggal mun marah neka. Tinggal kau lo terosa. Saking kau lo bakun ngantos oloran na narema na sampean. Engki, mana bipon ededena sampean kun perak bede kau lo. Ia tore bejeun apa-apai. Atena kau lo pakun narema kalau ben seneng. Bismillah. Bismillah. Abdina muka jalan anyar. Pangartop anyuon manter-manter jalan kak dinto. Pingkiran sareng mawaddah warahma'ipun ajunan ya Allah. Etera ana sareng nur as'ipun ajunan. Tor eba bersia dari sama cema penyakit sepadang utabo sesamar.
Manter-manter kona pasti rabek pondok na hubungan Kak Dinto beni polana karena esolat apoya nafsu. Tapi pacet rabek karena tera epon kasokan ajunan Guste. Duh Guste, abak tak nolak aku lah kena takdir dari ajunan. Kakak pikak dinto abtina angkep okoman dok kapon apa sempon abtina lakoni sapuan. Abtina narema kalawan ikhlas. Cuma mana mihi buka labang kesempatan dok abtina. Nyoona Guste, toro abtina kalaban kakuatan ka angkui acelani kau dian panika. Ocol abtina kalaban akalempok leso, pusing ben pekel. Nyoona pacau abtina dari pekuk pangarep dok rahmat ajunan. Pon apa boleh sampai kusi atetia ki abtina odi sajen akarungok malo. Teti balap pana cacana tatangke tornyantingnya masih sajen rosak. Guste, abtina mangkat kalaban ngarep ridana ajunan, torniat nukusa kasalaan. Nete poreng sepo sepon kari katibian, sampai abtina napak boleh kari beena. Bismillah, abtina mangkat kalaban atina neser karing tua, tor arcere lopa kajang bejangan nalaki sing mulai saben lako iar belina. Mulai are samangken abtina pasrah, tingkel manabi ampon tak kaparengan, jalan ke angkui saroma tor tak salencak boleh. Manter manghia gentena sebagus mugu ajunan, dalam bakto semak otak bagi abid.